Достойно почтить память великого сына крымско-татарского народа Нумана Челебиджи-хана. Сегодня мы приглашали не только наших, были представители национально-культурных обществ, люди других национальностей были. Вы знаете, цель такая, чтобы люди понимали, каким это был человек, какой он выдающаяся личность была, какое он наследие оставил. Yalvaram, xalqimiz unutmasin. Bizning 2 marta kunimiz bor. Birisi mana 23 fevral kunine bog'liq kun, birisi 18 may kunine bog'liq. Babalarimiz o kadar çekişip vatanımıza qaytib keldi. Onun için vatanımızda yaşaganımızı unutmayaq, birbirimize qo'l tutayaq. Ve bar bo'lganimizni bildiraylik. Mana bu merosmeni biz her yıl o'tkazamiz. Bir vaqt olmadı o'tkazmayib qolganimizin, chunki Akhyar şehrinde, Akhyar'ın türmesinde vahşice Numan Çelebiçhan öldürülgen edi. Onu can bergenden 99 yıl geçti. İnşallah gelecek yılı bu merosmeni kengleştirip yapmaya düşünemiz.